ahode anyameti ase yeda you ase bibia be kama so for Paul last no dey that way asem na trust them kan you know say do samria let the weak say I am strong and let the poor say I'm rich because of what the Lord has done for us. Atwama na bompa ya nti omo na betumi a kire mu say atwa of mami o na make no atwa na ho atwa papa wonna din sa wo wedding chain da menne no ensia one on one da but Emmanuel TV so no mahwe no ne nadwuma ye bebri na on say omutufo wefe omutufo wefe you don't suffer. I'm not trying to say nyame na me judge say oye we anase oye trenini ana bibie te say no de ye nyankopon dia atemu who that man is say ni nwuma so nyame ani say enso nani no de hono de eye one ne bofo entemu asem na emom ni wo na efe ebinum ewu a wo mo bre pa ansana wo mo akọ but se hu se obia ya sori awie na ya miwura dem mo aba na in a nice way nyankopon e de nsa to no so se ohome no me ankasa mafa ma dia efe did say na me for do odi nkomo kasa papa we na wo mu kura no there are series of events ewo na wo mu ne nyinsemu ne just say from your funumu no ne bibia mystery na esisi ya eno no say wo trans na odwendwene ho na obeka say bia wonye ordinary person said ebia ye nyina yete no ensa na nyamensa obinom so chebi oh eno de nti abani say no me de me eye me fe kwan ya ofa so a ofiri mu no enye say bia wa ofiri mu na ye me de na kwan ya ena nipa nso so eye den ya so the Bible can say it is appointed for man to die but after death nti eye den ya ye nyina yete hei masefo no omuntu medom say ye be kono baako but wo na chi nti na wo say ye hwe ya brabo yie no de ye bia no wonu nua bi ahia e wo so de hye wadwene mu se abrabo a mene menua yi bu nante a mene menua yi namu asetena mene ne namu daache hu nsem nyina bebie ebepie watemu mu enti se meye bibia tia menua ma menwene ho bi o bia na enye ne but chine bi e hu nsem bepie watemu mu enti nyadwen pa na fatena saasi so na daache ugire nyame anim na se ye bie o movie no na ye yichira abraba betena ha nyina wo boy ya maybe you can be proud of yourself say my idea prophet nene busuafo nyina synagogue church of nations all nations members no obia wa fa nsem pen obia na adoma na wo prophet TB Joshua so aye bibi amano nyankopon gina TB Joshua adom so ododom na aye bibi amano na do ohwe boxer ne friend say IT power said the all ye na wonya bibi free papa na doma na wo no so Ghana fo ni bebre wiase nipa ni bebre enya na dom mu chefa enti nyankopon hwe sa osum na obesom no so na mfumso bi to ba bi a omfa nche na oma ne kra nkwaje asemo ya se de hia ne akomapa azempa ye kan ade a ye friend is dance di ade ho hia so nipa adwene nkoso asemo hwe ye kwa ye bayi de ye bia nipa hwe yen sa daachi bi sie ni ho a eno na nipa de bedi nkomo minima branch bia ne sister ha no nya akọ se ni nua na wu onya akọ na o se onua na wu no mo bo abrante ndi mintime modi bia no muti o mo bo abrante ndi wawu mo se ne sisters ye de radiase automenti abusua no otiti abusua no dodo automenti abusua no abusua ka no akoton wudi wetu no wafa titi abusua ne sa so it got to a time they were fed up minimum bia me kai sa se mo sa bre na me call face court me share radio asefo front keso radio na me court reporter na me call face court so on konkodam emfihia nso
abusuafo say a judge na je bribe 7 years ni so nanga so mo man 82 won wo mo mfa ne nko wo ye den many politician bia owu ya na yire ese boy obewu ase ye wo bio enti ya kan ye kan no ye ti ase ye na suban pa bi adi na me ade ba ko ha me pa ye nansantam sadi obuo ne ani die sia yira wo Ghana airtime kan magunu na aba ne de kan ase studio bio se na no ye wanim ha ye ginanim ha unse ye pon a anopa ya kan news awie na sofo ne mpanyimfo ne ade nyina gina ubehia obabunu a wo ba adwuma beto mpanyimfo atitre se gina ho Bishop Usu Ansem nyina gina ho wo si Africam ne trisi form ne nam ye ntam te se de onwene kenti na bi na do ye den chia keke wontimi nche bi wo na ye meka akosi so se de ye nyina no uyi akontabu na abebu no soro na ene ye wo no nyame ntam asem o bara kwa kuna wonne hia no dabi o de meba eno de okay meba mami nwie akua mami nwie de meka akosi ne se wo no nyame ntam asem mimi hobi but wonni wunua nso ntam asem no sanya me yehu no enti no sade wan na bible kai se de wanya ama wunua no wanya ama nyame ti yemfa obuo ne ani de mema ye ho te se obuo ya ira ye nkrofo ebi tena radio so in the name of politics and power and sama ye kakase buruka se da chi woni wa sansem ni nyina ye be den ye be bo ye be catch roma ama wo ma enu wo Facebook o fan phone si ho no mo a be ka de enka panyini bia me fere be ka de enka ne man bo o ka se bi cheme akua me ba o mami nwe ne fa Facebook den rem panyini bi ka se bi cheme na de bia ya me hye nipa me I've tried me bo me homoden se me ye o se so woni nipa hia ansa mo be papa mu no asem a wo be ka che nipa no abrebia hwehunu se ya asem ase nipa ne ya ne wo yare da ne wo mpa so mpo nkranhye na so ho adwene si ne trima na wasere e wona komem. It's very important. Very. Uze de bia ya me oh bibia be fine. First impression, last impression. Very. That uze de bia me bibia be fine, bibia be fine. Minimum bia. He. O ka chem se kwaku. Na me yare pa. Na sa asem na ya o ka bibia be fine no. No. Me to ne si me trima. We are semi home crying. So me make come asem no me kan keke. I believe in that. Bibia be fine. Yen kasa. Yen ne ye. Yen hwehunu se he. Sade bodua anka ponkoto no sanso na nka kremu nsem ye na na mo bai wo mbeye bi wo mko edu ye so ye nso ye beko ama afofraba enti awurade cha won kwa ye susu ye akaka bensem bre ho ase asemi na kan say what I say bre ho ase na beko ekwa asem a work social media dey ya work airtime edi enko na ye je e say the abasu no just say ene social media no ho nya kono ho nya homeka se wokọ na wo hwe nya se bia nipa bia ote won se bia onye nipa wo o mehwe age wise na bia kan se wo hwe se de ote ho na nipa bia wo bom omudin na se de ye di atem senkwa je se wise ne bi ho no mo a wontimi ukọ wachi no bisa se nanti uno mama na nakua onim twese sebe yesoso nsem fun so in the name of following. Yes, you understand? In the name of following. Or they per following. You understand? And ube hu sankrofone so nipa dodo a chese no in the name of following and the social media abusuafo mo yehwe ne ma bi yo na Ghana we sade Kwame Nkrumah ba ye obetwa mu koye sade buzi anom ne ade nyina betwa mu koye sanso so na wo mo tiase sabre ya ye nyina ye tiase beba betwa mu akọ minka abusuafo ya akua enya naanu ya na edi dwumfo. That's right. Ye di dwumfo a ye nim say na edi no ye di no say Rollins na ye boni din yanka abusuafo ya so ne he yeah eno ne ye no enti ye hwe ni ma bi ye o de ma me fa the find that ne ye ntete daache no
Mobile headline and sorry so sports time as. Nema na ye jagu Facebook ni social media so no that ye ma no ebeto a. Yes so ni o me bi so on social media in the name of social media. Yes so. Eti pacho Ghanaian where the finder. Yeah, finder. A word to the wise is enough. Ghanaian the finder. Yeah. A word to the wise ye ka so benyansafo ye bu ne be. Ye can asem asupancha asem the finder the obokra ka do dia e pepe na me see full stop asem dia yes ni party ademuya red aso message na e wasa ma make ni January edibesi May nkwa o ma free mu o kan kwansha we 1250 ya rahosem motor bikers 1250 ye kwa ba ni aka ho asem aso red message na ye ba